Habapai sa kinongkandong, bun iohi baki skul kimdan, yak ying skul, kibabiang, kibapa, man penlong skul, wat langi juom, kapule puti kalong kabadon hagani kecup kabamanda. Hanrai day hadin bak sorkar MDA, hak jengelam joka NPP, kalawan hakabur, nagaliang joka sorkar, klasimik sinjam ban penbha, yak skul sorkar, hak jenlah. Kawai na kesnong kabadon markap bat kesor silong, kata kesnong pop kanyaw, kadai kawai de kesnong kibadon bok banyo, ya kani kaskim langba kecintrai sistem, jong u MLA barim, uba Hamlet son doli, uba menta udai kumu unong ai buat, jong u menteri ramba kecelah. Nakaliang urang ba snong, jong kesnong pom kanyaw, abakren hagani kesengi plie, ya kani ke skul, ka government LP school pom kanyaw. Ulaong haki postnam ki baladap ki MLA kim sim la iohi ya ke jingdonkam man penbha ya gani ke ying skul watla nagaliang jong kasnong kajulait ban petsngau nakapor syakapor hanrai de tang hadin ba Hamlet ula job kum u MLA ba kakam kalayat syakman bat mentangi don ha gani ke jaka ban pli ya gani ke ying skul kani ka urlong tang nagadau ke jingtrai sistem jong uba Hamlet son dolin. Nakaliang uba Hamlet habakren hagani kesengi, ulaong, ba kum u MLA hagis nem ki baladap. Kadai ka kamram ke jongu, ba untray, bat pai kmat, sya ki jingdonkam, jong tisnong kitau, kamtam, habai day bat ke skul sorkar, hiba kamelim constituency kadon. Ulai itu ba hagani kesnem, nakaliang ke jongu, ulai tray sistem, bat baro ke skul sorkar ke badon ha kemelim constituency kele yo ya ke skul ke thymmai kemarba kalau jikando ya kita ngam snong ngam skul mereka apa penyobat kiwi baga kemau por bang ngam dia banga kat kiba kendo ya nga bat pan jingrap ngam jong to go ngan thula pan penyo skim nam tak snong ke jompi tiga ko amain thui pi bahapo meliam konstitusi jongi Gidon hinyong teli ki government LP school. Hinyong teli gidon. Pat baro hinyong teli ki government LP school lala bat bio sanction. Lalu mubah ke school kelayat lalong menta. Panong melong ke school kelayat lalong menta. Apok nong piur ke school lalong menta ke building ladap. Bat apok lingkin. South teli ki school la pendek. Menta ke long school. Menta apok melim long bed kilang snai ke building. Menta gaski ni pop penyo la pendek bala pli menta gaski pat sakawai pada ke skul ke balai penyo sanction la propose le juga kalong hang ti po sanmer go bel pis guru la de sanction atendar la khot bat mutas ta menolot yo kontraktor tiga kerma ndu bolong bali ang kiski mora ya skul kilakot kemba lai krur prapulak tam bat na ya ki skul tang pi pai bak dong balai ni ba Hamlet temat saya skul nganga ken baka yeng skul ketika slam kepada sandur yak jengnang jeng start ki khun jong pi mengi hang ni shop ni pi ke ba ni skul song ni ikut jong pi ni skul ni ne skul kidai ki slam ban sandur ya ka akor ka borom ka long breu bat ya ke jengnang ke jeng start Menta ada umlang ustad umlang berlong kena bang ustad bertristom bar sultan dia jing sumkia joga school naga khasi section menta ke penuan dak English section ikut jepi stang alai sem like mereka pareng apa nang ke tien dia banang yang tien amdai gosne kare ke babha mereka jengnang ke jingtep dia mengakan tui di kena school dia tristom Kino kinengkai apre ke jengaya abang kidon ru trestom tak jongpi piru trestom ko ngo ikno ikai rang ba pinyo ejang jista jongpi logi kena ke dogon borom nget kime ke payeng nget iblah helasan kesan rang ba ke jeng mentoy ke lom nam ke jongpi pat ni ke skul ni tem lom ke skul ke wei ni skul bersapa ba ko de thai belim lum ke jongi nomor tang mata lapo hidu arspa sapu tamo kena skul melabun res sekarang kini kita kena kini skul kaya ke ba oh mana
hap uslap je kekot je kibril tekan long sinu pikir bek pas kat skul kun pasu tiang i opang ribenta kemilai kelebihan ini percang yang jongaru kalau dah ngambil syuk ambil jong hirun rei ini tahu kila inti nam tak jengaya jong asdong baru nam tak jengaya jong skul ke jong pi pi dia papa penyo pendapat nilai yang kedua men dong paham tak itu kau penyo ketika kemadan ru lahir ada puntur mensyua kemadan barit dalam penyo syukur lai pelak kemadan ladap teolog jementoy nam tak samla pasal bro kowe kira skul ru di ka jong pi saulak jadi betul ke jong pi pat ani ka serok ru la proposal por janga lengba ke skim PMJSY lai keror lai saulak nak armer hadon tepo dak khlai kam salah tre demni ne ana yetre ka kam ya syah diat bat pumpu mata mile bat janjar namle re pinsuk junom hane ka 2 million jong pi ikam kaya kamne kum tu ang basu pe yim junang bat pi apa kebu manurim no pam kanyo bat sa skul ki ang baham la shu le ka le ta ko job election apa gang la priya sanction ke yesrok ru ki menge ki priya ti frame thok tip la bun bathok kan swa thrai mo na tim cham na man thok kat ki ba kren kat ki manung ram ki bangala pli kala bu menta ki kam kala ya don ko ru sa kam kala ya chama kalau dah kami ni suai MLA, mereka jingkit ni nam tak konstitusi ngandai teng bayi nak kapor cakapor. Kemudian mano bala aman khangnya manong nai lek kumtan kan lek bet nambar kata jingkit ni nam tak konstitusi. Kasih ke skul niru, beli beli skul menga kujong pi. Itu yang kesorok ru beli banyak itu menga ya kipai ba. Kasih ki mana stadium ru beli beli akai menga beli akai ki khon sama kejongi. Yang trash dong, nak bos baka big up yang jong konstitusi, bak juru jong kesong jong pi. Dan nak lihat juga, aku beli kerpan di sekolah di kesong, lagi sekian balemba kita sekolah, kita miki floor kita pernah, kita tension, kita long, kata ke nuksa kita apa, kita nak kenal berbrom, lembat jalan stand, bak kesong jong pi, bak yang sem jong pi, berom kawai.